usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu buta na bitan long na ngauna na sere. Sa dotu na nga son to. Pakai lala ba siri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lagi dita mo nando dito ka. No dita kani sing lalo to sulan tangga boka. So ba go sini naket lalo tal ngabo. Nissan Bulabinaka. Sema mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dindi kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Radio bulando mata me kauti kanda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseani. Sama
Ana radio mbulan dua vata ni mbulan ni mata vinaka mai rito mai ndola watikani na nonde wasining on vata na kavi vinaka ni wakarombukan den dai nei lau na Faith Harvest and kalu sava me bakanga na nonda tika wuna na vika ke sara weekend to na songos and we talanoa se thavanga ndo no me sana tika wutik mandanga mai buana I wakateke vu se wakadava mai sivitongo na tolu and walu na miniti o kinda waki kamuni kina ndo tale na nonde wasining on vata and kavi vinaka ni wakarombukan den dai to toka tu nanraki weki to and tomba levungo San Francisco wakanuni vinaka tiko yani se vinga na vanoa ni se amatiko me kina na kavi ni kua singa levu ni kua se mataka ni kua se mbonge levu ni kua me wakani ndui tu na vanoa and ndui se amatu me kina ndui na ngauna ia wakawini vinaka tiko ngani soli tiko na mbula karao ni nda mai verongo di nda motali tiko nda mai se amatiko and nonda vata vatongo na radio mbula ndo vata San Francisco me kauti kanda vata tiko mai kinda waki kamnina singa se amavo tiko mai na ndo tale na nonde wasiningo na vo ngono wasiningo na vata na kavi ni kua ke ritunga ke oni singa sema vo mai se oni sando sema tiko mai and we singa oni sembera tiko beka ni ndo wase tiko yani na nonda vata vatongo ya ngana ka ki rondo ke re tiko yani ke rao ni oni ngai wase tiko nga yani na nonda vata do tiko na like follow us bakate nga kina na Instagram ke na YouTube channel nito YouTube channel singa we sau tiko bakali like obambota ni oni na marutaka ni oni na talitaka ke bakau ni sembera bakandua ni sikova na nito YouTube channel o sereti ke mnimo ni sikova manda na kavini kua me baka ni ve porokaramu kede ndo mai rongo di tiko na nonde wasining on vata ni ve kavi ni moni tike na vaka rombuka o ya mai na tolu ke na vitu na kaloko me baka ni nda oso kede tu and the kila kede tu e seng nindua e na dambe tiko vaka rongo di tiko na porokaramu na nonda porokaramu e na vato doko na yaua ko ya ke tondo sereti ke mniti kina muninge sikova na YouTube channel baleta ni sangendo beauty ngani kina na ve porokaramu kando mai lewena tiko na nonde wasiningo na vata na ve kavi me bakana na nonda viti ka bakatali tunga kina na wasiningo na itokoni tiko kina na Lincoln Heritage na awa lata ndia o nangaida lata na we porokaramu waka o ya ka wakatalinga kina na waka ilawe na wakarambuka ya sando beauty ko nga yani kina no the YouTube channel na radio mbulando vata YouTube channel sureti ke muni nangai sikava ke waka ni sember ni reida wakandua nige wakarunga da tu na we porokaramu ke de sara beauty ka ni kina me waka ni usutu tiko nga ni nonda wata watongo ya me beauty ka ni na porokaramu na ulutanga iso me rao ni na buke tiko na nonda bula na we singa na nonda we wakararama takitiko we wakongeti tiko ndona kakirondo we wase takitiko wakalevo ya se mani wakadawan da mimbi tiko me nonda wanola mani o viti da sa me tiko wana talitiko na nonda mbula tau ya bubo talitiko and wanua da wanga and la ki tau ya bukina levo na kai na toto wata tiko na we kai da lako the ruma ko ya ke tondo mai biti tuka ni kine sona porokaramu me na we wuke tiko and na nonda itos dosa na we singa nimbula vinaka na sige sema wo tiko mai ene kavini kua dona ngona leka ngonda sana rongoda mandeani na nonda irongo kanda wakavinu vinaka tiko kina verto mai na nonda lololo na TV1 mai viti na non rito lama soli rito benga ravitiko karau ni dando mai rongoda talitiko nga na irongo and nonda vata vatongo na radio mbulando vata no mani tokani ono vuninda kua da te rongoda saramandeani ni rongo. Ni sambula benaga na turanga na marama na dorobo na ngone leo kei kemuni rangone. Sai kwengo na nonde rongo e na mbongi ni kua. Na kawe levu sai kwe na sau levu ni mbula. Lenga tiko na venga rabi bobu ni wai. Mera kawe itagi tiko na leo ni bonua. E tukuna na iliu ni songo baka politiki na Unity Fiji ka koba na taumanda ni mbange ni labo marui ko sabe na dhana rume ni nanonra na lewe ni bunua na isamu ni ndawa kebuka e tumbu na beka wa ilabo ni burubura se ena nonda bunua
tuguna kona rumbe ni aware takana turang na Prime Minister ke retu na nona ibuke ni na borongo na matani tu na mbosongo e baka bimbi taka kona rumbe ni kebaka e sana borongo dina na matani tu na beka e rungodi mai be ira na leo ni bonua saikwa na tumbu ni sauni mbula e aware taka na noa ni na tumbu tigo na sauni mbula mbaleta na tumbu ni sau e tarati na nondo borobura tuna kona rumbe ni ndono me laurai endona kene wali me dhaka e kuria kona rumbe ni tiko endona sala mero na waseki na idolodola ni sau na ndobuli ke ira na ndo business e wasia tale tungana kobana ni mbange ni labo maroi na nonda banua ko Arif Ali na mbole ni nonda tubaki boy labo e na ngonongo era tiki tale tungani mbosongo na koba na pa dengu ni mbange ni labo maroi na nonda banua na bo ni bebo sekita ki tigo ni tubaki ni mbula boy labo ke na lawa tu ni be ka boy labo ni be sing ni mataka ka boy duri na singa na noa rambutu ka tigo mai na nonda banua na singa tu city ni madho tu mai na matei ni nguna na ralu be mai Denmark ko Mary Elizabeth ke ira nei lesi ni mateni tu ko Denmark na salabata tigo mai ke na ralu be na minister ni be ba toro da taki mai ke ko Dan Jorgensen e salabata tigo mai ni be sikongo na mata mai na United Nation Population Fund na vuni bola levu ni United Nation ka vuni lewa ni UNFPA ko Dr. Natalia Kenam na ina kini be sikongo se ko na nona mai sota ke nei ba lesi ni mateni tu na kena me be talonota kena be kambimbi so membaleta na nonda ponua ke na Pasifika na be siko na baru te kena na kena pangangado ta kena be kani ni mateni tirua kena ba torda ke ta ke ka ba mbimbi na raki be sau ke na nonda ba koko ta kena marama ke ira na ngone lewa membaleta na tigo mbulumbula ke na kilaka na ralu be endua kandau tutaka katalita ka membaleta na mbulumbula niango toto bata ni tangane sena elewa ke na non raba koko ta na marama ke na ngone elewa era na tandu taumanda ki Vanuatu na ralube mai Denmark ni berni na ngai butuka tigo mai na non da Vanua ka ngole sara ke ne la ko ba marama ngo ki Australia ongo e ngono bina kamenda na be talno taka kina kirana lubenda na ngoni sala kina buli tordake merao ni ratubana kina non re tubu ni buli daba mer na tora ni rasa dambeta na buli tordake e ba mbauta na din ni College of Humanities and Education mai na FNU ko Dr. Victor Alassani program ber na ngoni buli na primary ongo e ndona ngoni sala ni kena ba tabuli diwira na program karatori baki na university kena bengrabi na kena buno ta kena bengrabi ni bule ba dor na university na ba tigu tigo na tulusanga bulu na primary school e suba lo toka ke lambasa e na karosanga bulu ga bani singa ni bulongo me da bani ne karosanga bulu kawalu ni singa be ira na class vitu ke na class walu marote ke ba le buna ba kasamongo ko tukuna ko Dr. Alassani program mongo na barota ka ndona sala ne kena be semati binaka na ka nibuli ke nibuli tordake e ka tale ko Dr. Alassani na maka mendona ka ba tamera na isoni taro ke na ba ka sama binaka mai be no ngoni buli ra ba tabiti go na songo nyongo e tukuna na outreach manager ni ko Vishal Lal ni vulengo na ba ko torando no na ngoni sala mer muria na ngoni na non rendingi taka na ngoni sala da boni buli mer muria merawati kina nabika erangan rebi mera rawata kebaka enda na sangani bagan tambera bagan donu na non da belu taki ena sangani donu rawa endona ka enda da ba adora ngor non re tuku mai bua na chairman ni committee ni bi kabagan dikeba na non da bi kabo elabo na fiscal review committee ko Richard Naidu ena mbosile buni National Economic Summit subani kwa ka ko Naidu ni na sangani rawa ni da nama ka me be sau ni tuba ena be ngona ke de e be sau ki na mateni tu ka ko Richard Naidu ni ngan revi mendo ni lawa daka me kila ba benaka na be ka ba lawa e ala ni kina na mbole ni ba tulo waliu ke na dingi ba lawa me ba benaka ta daki kina na ba tulo wa e tukuna ko Naidu ni sangan tigo ni matata na lawa tu ke na bonu e tu kina na mateni tu ke na be ka era rawata ke na daba me na tuba la katale
tukuna ni nganrebi me daga taki na beika ena parliament ka kurie ni sanga ni rawa ni ndaba tara me ndaba so taka tiko na lawa tu ni bengarabi ena ngone be so kina na matini tu sakani marau kina Fijian Broadcasting Corporation me tukuna ni sabuni lewabo ni FBC ko Tarun Patel sangani kabo we Patel na daga na tambanongo atau tuga Patel lai tutu baga vuni lewani Fiji Television Limited nimbera ni ramai baga dengo na tutu ngo enarunundo lutini gaba tukuna na board mana FBC ni tigo be Patel na kila ni daga me baga tigo mana tini kadio dio sanga bulugandua kana raw ni tubalaka baga tor daga taka na company ngo merawati kina na be kaya kadibi kina company ngo erto baga bauta na leo ni board ni FBC ni na kauta mai ko Patel na company ngo enan dua tale ni baga tangen ngende ni be ngrabi esa kawai sarti go balle buna buni bola tunde baga tawni tamada dagani buli go timodi mbure ena buguni non rei tobu na ngoni buli karabondo tiga namba sena ngona ningito ni zone meets esa ambiu endo na baga roge bera keda na korni buli ni na sangani tauri baga mamanda na tobu bakaungo ena be ngona mai muri kana badur nei bala engan rebi kebaka erna kune ni radagala na ngoni buli na mbasi ka balenga na non tango magin pasindia taleso e bonreta kombure ni nangan rebi na non tauri baga bimbi na korni buli nei baga rongo kamera na bosati go geber na ngoni buli kebaka erna ngole kinen do nei lawlago baga buli se kinengito e kure ni nangan rebi mer na salabata tigo nangas ni buli kera na ngoni buli ene kena panga tagi na mbasi misal ni beito sagi gena dona bunoni buli se kina bunoni ngito e sabaroti kebaka ena lourai na topa baga ungo gibira na ngoni buli ena loma ni mbasi e sana tauri na kalawa endondonu mena tauri me baga buli dikina na lenga ungo e sakireti kuna tumbu kena ndauni be susu mera daga bata kirna korni buli kirna ministry ni buli ena kena voluti na tobongo esa nunu iti kuna ministry nirna dingo manna be korni buli eraba itabe ena co games na tugongo karna okata mendo na tugu bimbi tukuna na buni bola ni songo baga politik na Fiji First ko Ayaz Sayed Kayum ni sanga nambetena nambosi ni National Economic Summit kebaka sanga ni sotaba na beka era sotaba tiko tukuna ko Sayed Kayum ni sanga ni relewa bidawa nga na tigo suba kara tigo na mbosongo kara sanga ni bosa beira taleso kaya nabuni wai ni ndonu bisele ni orthopedic surgeon ko Dr. Eddie McCaig ni ngarabi ni tambana ni mbulay biti esa tusaranga ke nandona itu bagida ebare takongo en o McCaig ni kuwa en ambosi ni National Economic Authority we suba ya ngai kuria ni sanga ni ndona tambana ni mbulay burubura en raw ni ngarabi rabinaka na kena leo ni bonwa en kena sanga ni raw ni daga taki e kaya ko McCaig ni sanga ni ndondonu me dakaba na matenitu na kaya sanga ni rawa e kuria ni nangan revi mena marroi na nonda nasi karangole tiko kibono tani mbaleta ni sau kina binaka ni bono ni bengrabi e tukuna e ndona buni wai ni se sotaba tiko kubiti e sona mbole e na bengrabi ni tambana ni mbula e tukuna ko Dr. Sen ni na rawa gebera na ngaraba na buni wai bagai tauke e sona buli e na nonda bianu kabagakina na nonda bei korkoro ni sambula binaka talemai kinengito ena rei ena vagarua taka ko kesa ia mbole taka na kandabu mena korni buli na Mahatma Gandhi Memorial High School nona mai taurutala metali kola ni donan rauna mita ena Coca-Cola games ni ambaki ngo e mai mbute toko ko mbole taka na kandabu endo na vole tuga na ambaki sawoti membale tana nona korni buli ko MGM ia ena ambaki ngo ena rei mena daga ba ko kebaka ena ngandreba menona tale na metali kola ni donan rauna mita ena ambaki ngo satu boro tale tunga ko Niv Kumar ena sotsota ni co games ena madhawa mayungo ena tora na tutu ni wing ni timi ni Queensland Reds na ngone leo ndo dhidi tau manda ena kornibuli na St. Joseph Secondary School ko Helena Young ena nondo na sota ke na Fijian Rua ena West Club ena singatambu sarangango erto na yandua na isani wing ko Young ke Ivania Wong kana fullback ko Rene Nona
era una sota tigo na Reds ke na Fijian rua e na Saifleet Stadium karena ngito tomanda tigo na under 14 ke na under 16 ni BJ Rugby Union nembera na sota ni Super W. E na tomani tale na madongo na rara na Prince Charles Park main nandi na nondra na sota na ANZ Marama Championship. Ni lora ni tubu ni poindi sama iliu tigo na timu ni na bosa e na tini kalima na poindi. Aro marawata tigo na timu roa e sawa ke na mosi e tini gatolo na poindi. Karo rawata bagaya rua na nganga kan dua na tai ia. E wasei rautoka na kai bautokai na points difference. Ko suba na champion ni amba kisauti e ndambi tigo ni kabani tutu e na tini na poindi. Ni oti rua na nondo to nganga karo to mainruka ve na bosa e na kai rusa bulu kalima ke tini gabitu. Roma yandu ananganga kaya rua na tai na timini nandi keinan ronga karo ndambi tigo ne kalima kene kaono ni tutu karo toka saraya ni nambotu ni tui na timini tai levu ke rewa karo sember ni rawata endua nanganga kina anda 19 na timini sawa sa tos daki kene karo ni tutu ena tini gabana poindi kan ndambi tigo na timini nandi ena matai ni tutu ena tini kalima na poindi ndambi tigo na timini suba ne ka tol ni tutu ena tini ka tolu na poindi kandambi tigo ko nanronga ne kabani tutu ena vitu na poindi era sama yando tinanganga na timini televu ke na bosa karo ndambi tigo ne kalima kene kaono ni tutu na mosi kerewa era sember ninganga ena ndua nangito e maindo na nonrongi tu ni bakata na Dominion Brothers ke na Fiji Airways a Fijiana Sevens na singa na noa ena bukunga ni bobora o kina sotsota ni Toulouse Sevens ena vula mayongo e tukuna nandoni beba tabuli ni Fijiana Sevens ko seya sifuli na mbimbi ni nondo maingito kena Dominion Brothers sai kwaya merto maya ya ni takanga eso na ngonelewa e sona bono e sukusukurotiko e na nondo ngito e tukuna tiko ko anane masi ni roto baka na mata talitunga e na qualification kena Olympic Games. Era saba baroti gona Fiji Pearls kina sotsota ni Pacific Oz Sports Series. Era to sana baroti gona Fiji Pearls marato na baga reita kani wale ningi to era tondo kilekina. Ka marato na tiga buta kana sotsotongo enando ni baga tangi ningende binaksar. Ena sotsotongo. Era to saba robina ka marato na sota kina timini Malawi karato tigo ni kaono ni tutu ena nonda burubura. Rato na sota ke na timi ni Samoa ne kroni nrato ngito bo tombu ni mbera ne rato sota ke Papua New Guinea ene yoti ni nrato ngito bo tombu na timi mai Afrika ungo rato sawa kati mai na sotso tongo kana mageti martu na labeta ta ke ne bo grau ngito ena sota ungo. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotulep ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda watama ai kemundo bakando tunga mai viti sa baka matalau na nomundo kobati sa lemu ne kemundo tinika na tini bulu makau na bisikete na rewa bata red cow da saku si masarangan na ikatungo gamay tutala na kenurnibono kenambele pai karek da boleh mai be oi do sing tingni kila kito boleh ngamay na maulimat to ngangko i Santa Rosa mai be na maulimat wele doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika doko sa mai do mai volleyball na maulimat 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Ekunei ni ndua mana bayatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli bubekenda na kenara ni betobi sena tobi kuna matini navenada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikontiko. Na bakani sanga soti ni kani bakatakila kila se symptoms bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta
na hepatitis B. Peter mai kina telefoni 526 ono vitu va 5183 sesi koba na nono to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosan kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadakan na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay ligori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai voka boleka ka voka se utaka na voka na nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yando kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona, kare ngona binakadina. Nga indolo bo talanga ango na nondato boutique. E woli teki na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karani soli bo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena vivo no boleh kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli-boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemunda we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo de na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Ongo na Radio Mbulando vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Then I
Poi bertona vongani ndelai Napatanao. Radio bulan dua vata ni bulan ni mata vina katali mai ni okila na nungu asigi wakambula yani o ni se radio tondo mai yang go kiro salirua da wakambula mata ve kengu kasa ni bula vinaka Ni bula na turangan marama da rukin on bula una okila go sa ustalangan do ngon palabu wachumba ndo na mbaki Abola talaga di apo bola sar ndo na mbaki akira do planta ka bodo me ndo singa me ndorungu sanga me ndoro co-host yo ni ko kan lamani se la ko chukumai abon tu menambasi usare ni sate ko boso tu nungu partner ya ma usare to ke sana bebe aruch ko binanga me di tu sama ningai nanu mani robital no ai dora kango na nandi na ni vital no ya ana sao chine rong usanga mani tunggu me virai tongo na matana botu ne kabida kan kontona kan nangu marotaka ni raw ni ke roma evito mani tu ni bate ke una bulum binaga koya o bango wa totok na bini bo elo nderto na marabo ni ono small na kabida ko gay lasa ni uray talanga ni uray ko ni bambula shirt talanga mai ang gay wakasam takisa sa kiro sa Friday Spirit artongango si viriti ni wakarombo ka mo ni madhaw tiko sa wakaro itu bikim do may non dai may non dai darubitu ko na toko naki lele burangol chiko na market ngonong go ponto chiko na ram tolili bagito ke lomani taxi yo kilana daw so bikitu na tasange dureni vale go ke bako na baka sama tango sa tolu ngona bebe chini kando chiko na kaloko may non to no lomani vici so tata rumbi tumbe kana bi vadu na tata rarada wiri na mbongi sanga da rumbi tungo na kena was down kla ngedo paka dir loloma me tantambi tundo ruku ni buni kausen dona rara se loma ni compound ngani vale me ngai dila vi kutu na sing hai sanga rongo malo tu na sere na singongo ni mata sing kairao o kasama taksara tu se kalile nungungon ele ongo sa baki tulusang bulu e nungun se kalile kino ko sember o klaseng gem baki tolu ndo wasa sando wasa to ko nungun ya o tianga ngone asando mateni no nata ni tu kono gor na bataka ni wakaruai go sa wakaruai sartunga go na talno takati ni go o tinga ya sayan ramai nangone go sa redi tamana ni nokatu ilo mini vale andra ngamo ko mendan dambi tu bango ko sangi bari di tamana tu ni ken rutu sangi bangango ko tu kono mende bikango bi kuni konro ele usar na ko konro sar tu kan ngoro sa may konro te ngono sa talanga na sa na konro na talanga sibia tal jangan grog ng bongi setu yan ra mai market sar do sar kena nama Yo bolita ki keto talanga Amerika sa bolita kita litunga kina na nama na no already tiko na Facebook and na marama sa ambito tiko na ko na nama ni bolita ka tiko okela ni nisan kile ko tiko bikim ni na o sa Gwen na ni maramango iyo e bolita ki nama tiko bikin to na tiko bolongo Amerika do ba ke bakando binakata mena ba ko ni na nama okela tiko bek may Sacramento kile Gwen na nama ko ratawai pakete tu Oi. Semberi tobole se tobole sarchunga ko ka fresh nga may vici. Sana ko ndo sanga mele so may bione. Upang karachuki kesa. Oi, pa sa pakete ito ko. Iyo sa pakete ito iyo en bakan tawai plastic tu na plastic wa kami gay klani do vacuum taki vacuum taki na kami gay tawa e basar to ngaya na namango and do na kene luku e bato kembek ngango na kene lebu na do na tangalilay na kangay na kene daka ik sana gay nio bolio ko to nie na wine roka Nio sana tunia ya sana gay rhythm sana gay wakatala na nama na kene rira iyo na kangaya nanguna nga me sa baruta ka kinabaya luka na saray baleta ke baka ambiuto tali toka bakalila ino utinga baka meron yung kay lurso butali kila ni sako may waitui santo na bono balabong beka sok tumikina na namango baleta ni usenga ni bakambauta ni Kunei Amerika
se mai dhanumi mbeke mirika senga dona vanua vaka Asia ko mekina ia leu sarna stoni sto talangani Asia sa voli takatalitungana nama ko ia bekende to na sa tiko bolingo to bia kana nama to laka na stoa se kani bangrana maramango Gwen okela Gwen batiratu beka Bosutia Gwen ke usang ni turbina iya. Ochi turang anaita. Gori. Iya, mara menandronga. Iya, wakabia. Usang ni kili ko vinaksara. Yo do lewu tiko na volleyball taki na Facebook lewu sarna vini voto toka ndo voli taki tiko na maramango. Koya e voli taki nama tiko bekem do na via kana nama tiko na moni madango. Ngono mandangango sa voto kay rusang vul karuna miniti me bana kaloko ke romaro taka na matubeo kaningo ni ke romai vito manitale menda mai vito mani da mai samatiko and kabi binaka ni vakarombu kandendai. Bulu binaka dile di mai moraga. Naita ni mula. Bulu binaka Sambol sebu tawake mai Seattle bulu binaka weka. Bulu binaka tunsa bueta na kalo. Chanuk Yahu Miri IB Mati Abi. Bungu saya osar kan ada mumin. Dombula. Karua. Mundo. Malo Sabo
Wakailavo and a Wakarobuka. Radio Bulan do Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. E na rao walanga ni tos na chana kemu isau, me baka na ibakatangan danyande ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan ni Waka sa mango kena bunga tele na nonda programa waro taki. En ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Dona kaloka na singile ni waro wai vi kemado mai viti. Wakailavo ena waro muka. Rangodi kena na nonda Waka sala na kena daw ena vika Wakailavo. Radio Bulan do Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. Mandreva na buke ena kena semi na libo Senegas. Kita urani buku iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Bula binaka tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Ele itaka kina endona nito bakataka kana laylay. Yo leu kutaka bakatotolo ni bernirto yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Ese ni so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 12525 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Nada be ko marota katiko. Senga, esan dondi na marau kina bogi thingile wo wakila. Baleta? Kesa mani kadhibi na nongumbula kemundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ko nila wundreng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabatu wakatapya. Sa tumu matanga na numundrang ay senga tu na nontu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko ngoya Amerika. Rawa sarna boga leo fomo. Text mai kina vasa walu wandua tolu walu lima ena kena ituku matelalai. Yavalata deo nangai dalata ena radio Bulan dua Wata. Veitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai veira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Promoda na bana kaloka na vea kabini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kanda na kaiviti Amerika. Ongo na radio Bulan do Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. Mona le su tale mai
Turun kena marama terbuka kena ngoneleo apa kabdi menang tiki bito kan dia nak kabdi bingkar apa dia. Totolo sartal juga na toso ni lingan ni keloko kepa kon dina apa murid juga na nonton bito kan dia sabot talang go weekend ta una on minute me vana keloko di vana keloko ordo tu kan mai na sabara sande butale na imatai ni aua. Ya na tolo juga tos ningo na kabdi bingkar apa dia. Ya bebakanga di singa apa rumbu ko juga sana go klani so sa su ko juga go na taka sa release juga vale dona marole bundo ya do so turang na marama ber kilachuko ni sana porungole ni kono reliva ber sana le kapategir na rona singa bambi bikan de Amerika na bi bono endo wador kinana taka pindakan kono ready to nangase ber sa look forward to ngain matai ira lako bata mona bata kita redir na ngone irle sota soso engona so sandu leka ta serga na ruona singa au kito baka sama takatu ndo na ka o lako ta kemen ndo baka sama kla so na ngona ni weekend wango una ndo na ka binango ke baka montam bitu mentang ndo na mata soso engona se ndo na songo na rorong sa rongo da tunga na mai na moniti to mai na weekend sia na ka betu kucungo so sa rorong sa le koso sa televigo gela ko bata tu sonda mater do tarro na taruna sa ngono matang mo da boy ko sa chuna CID sia na ka u be ka ningo ni ko utok ngai bale ka tu busara nungundende nungo nama na Vitor Turungi sa le lago tu na Facebook be ka ngani Singapore rombuk itu ngane dan sa taro ngo na taro me taro me duru bicho me na taro me na pakata taro o echungo o de taro ngi de en paka me ko nga la ko chukendo bon ni so sangon rolin dambi chuke cha sa taro na ku ko ni taro la ko ya sali ngula ta tala de ko na libo ni tal no Banggo ndor tampa tanga otarong ano dina tamu niuna wale lenga sa singkila na libo na pakata taro chuke sala ko la sali laustiko mo ko sandu atoren oi odimbe ko kemuni aye no la ko sawo to chukna simtar ni ko sawo sabu di sai odinadam asing berno ko oi nadam go ciutasa yo koya o koya masandu oi ni dorobo ni be o dorobo ni Samaria oi koya la libo na pantatu oi ni basui be o basui Kalili kene bale do tu gudi to ko tar ti gani asa on tu na off ge tar ti gani yo do na kabe na kana taro ker o ase ge tal no tak ti go be tu pe ni sonangona da sandu bi tal no tu da sota vango da seng mandanga ni do bi taro kita kana ya va so dim back na da muni se ka so be kanta o tinga men do tu ko nga ya ni nimbulo binaka o ba butena varara ta kana bi tal no ya ni da salulu nga da seng sota bakandua nimbulo binaka na evango ka eu me eu santo bakamatu takabia meu sava sarngaya que buka indua que rosenge sota bandua au sana lulu me kiro lulu na kanga au santo da kab nimbul binaka balete ni bungo bikenda e bakame dando mandua na tukuna na evanda au santo sanga eu me undolava na ngoni sala ni vivo sekia au sana valiuliu ngaya ni oya una au maramani au membulia no kandabu basi rabi matukulau ko sarangaya yo começando oi mbulu bina katau ya sa ko sartu nga mbulu bina katau se mbulu bina kanita o sange mai awate ni so ngona ke bakau kila itu bina itu nunggu bakasa mo na toronga ya ni isa ni marambe ni binita boleh tenan nita ya can be anywhere na siya na nita ya sa ko mantanga na nona pangamin ko oi mbulu bina katau o kenda total oi
tau. Iya. Sa ngule tabu tunatan. E popole ke sobe kenta. E hatu sobu chuku mena ngonongo. Ko na tau ya ro Tu se simbu tau dina mana nei rosa tati ngula. na. To na tau nei taya. Se tau chingango. Nangona satu kene nikina. Sama te o Merseni. O iko tuan. O Merseni tava. O Merseni ka. O sangkelirit na kinitam. O ayo tau. Sako sartu kaya. Areta? Iya. Ento na kabina ka ento na kabina ka na taro, ento talanga na kabina ka ni sa tau nei tae. O ungito pa kasam tao, ento tukun jina sarangan ko sa tau tunga. Le mate mata ka ni tukun ni Merseni sangay pa din o Merseni. Iya. Ko na maraman dulu tu jugika. O ko sangay la ko tu nemu Merseni. Sio andi tuiza kau. Kila ko na maraman imbau ndo chuku mai moraga. Sangay la sangay leket tu. Dombulo may moraga. Areta? Iya, baka na mata sa titu go na nalilay nga de sarting go mi Hawaii sa ni madale barorong ti may siseng. Sambula ti ni Ruby talano sa talno ta kiti ko makuha na no reliva la ko sarti ko may Sacramento seng nindo e kuti ko sombo mai e vangrati ko na no na bindo me kuti ko sombo mai. Iya, salah ko na vitalano o ti angay singa moniti. Singa tu siti me sa vondo sombo mai na nalilay merto may vondo ang kabuka merto may vondo i Hawaii ke i San Francisco. O sa tarsarani. Oi binaksange adara no relivo. Di na dano ko maram ni be. O ia we utaki lasar nga o ka ke mo do. Ya como ne. Iya saka bimbi meta na vikilay tiko Iya, kami bina vikilay kene keruan sa tu talaga na weekend ko tu na iliw. Sa kusi chiliw na taro min. Nalago na sana pa. Apa lantai. Di sana pa lantai. O tinedam. Sa bukit taro O ciutasa. Oi, no idarbo ni be. O darbo ni Samaria. Ni wasui be. Wasui Kalili. Kaya ba yo chiksing kila ko ka keda ko na keda ni volta mo sa tun. Ito na timago di lady di sang ni Apollo may kornida. Di. Dombulo binaka. Sa may bando no nakaloko na non de wasiningo na vata na kavini kundo mandanga na kana ni Robe maruta kitiko na beo kaningo ni sandinde kiro de mai vito mani tiko yani na venga ravitiko na no mani ravitiko yani na ndo sema tiko maindo vakamure tiko mai na radio mbulando vata na vea kavin dombulo binaka bola mbali wai bakatanga kina ve straining heavenward nimbula binaka bulu binaka ana na yasa tambu roko binaka bakalibu na sema tiko mai Donnybrook Western Australia Oi, Washington? Washington? Oh, okay. Ya, kiro sa lewa man. Iya. Ipimba na puno nito kung may kinanggari. Okay, Washington may na East Coast. Si Washington, Seattle, Washington. Si Western Australia may Australia. Balata ni kiro sa tunggu ni kila na itikoy Donnybrook ni bulo binaka bakalibu na sema tikumay na kami ni kuwa di lady di bulo binaka Sarah Josie bulo may Illinois binaka bakalibu na sema tikumay di sabi si kula binaka bakalibu ni bulo binaka sistavi na isisi Rubatu nanumita lito ngayan Yosione Tano binaka bakalibu na sema tikumay bakalibu ni binaka bikim do kede sar na sema tikungori may na Divine Pacific Foods may Sacramento wakatang kina ve tuo viti Solomon ituranga may muri ke kemto ke Sara may na Zion Shopping Center may tavua wakang nuni binaka tiko yani na moni madango bula binaka nambo solevo Rakesh Kumar tiko gobe tupe na itala noa ke Rakesh Kumar thank you Rakesh for tuning in Ngor to sando tu ketu ya opani ngor Rakesh kito ketu ratu sa ratu ke dengan dona turang chika no susen koyau Governor General Kobana awang gondo saya dali lebu ke dengar gorto na ito kay ni Kababay San Bruno kaya bakaw ni Simberti ko ni kila raw sar na kunya no puno ito ko kina ng Kababa ni Rakesh bula binaka Jane Delela Kemba binaka bakalebu na sema tiko mai and korni daka may na yasa baka na sino bakambula talitungan vi adara tuva ni bula binaka bula siya naisua tokasa binaka bakalebu na sema tiko mai
vikimdo mai na wodi nandi wakanuni vinaka tiko yani Lucy Sulua vinaka na sema tiko mai Vinaka Falls wakatela kina ve Filive na Kosi vinaka na sema tiko mai mbae na kavini kua ve Jimmy Matana Tambu vinaka wakalevu nimbula vinaka nimbula wakambula talitingani ve Tunes bueta nakalo mai vimbeka na banoni sema tiko mai kina Tunes bula vinaka chanua ka Yahoo vinaka wakalevu unitaka ni usada vutandono na dhamuni wakatela kina ve Obi Vose Langin do bula vinaka mai Sacramento bula vinaka Miri IB Matiavi vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakatela kina ve Mbongi ono Chona vinaka wakalevu wakanuni vinaka tiko ve kimdo kede sarna leoni komiti na niabusa ya dhata ndo mbosi tiko ngoa na Suva Primary School mai Samambula wakanuni vinaka tiko ani vikimdo Terry Tuimano wakambula talitunga yani wakatala kina ve Apakuki Sangili vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua Emosi Mule nimbula vinaka wakatala kina ve Vula Tumba na Nitu vinaka wakalevu na sema tiko mai Vula malo siya toko mai hali bo musili ni may tambanin gor wase mai ndombula vinaka mai Suva mai na Sese Road Banuve Street Lortini Kava Apakuki Sangili bula vinaka turanga kai Sikeli wakatela kina ve Mels wakanuni vinaka tiko yani na vikimdo na City Level San Francisco sang tela ningula tapitikin kimdo na ngande tiko ngori mai Waikiki mai Hawaii bula vinaka Sister Pella wakatela kina ve Mele Koto bula vinaka Mele bula vinaka Lela Ravoka wakanuni vinaka tiko ni Santa Rosa Sala Rakanade vinaka wakalevu na sema tiko mai San Diego wakatela kina ve Kuini Tinai ke Chose Vata Vola nimbula sang nindu ngule tavitiko na nontangono vata na kavini wakarombo kandendai no bambula talanga iyo dan radio bula do vata talanga kina pinto na tabo lengungo dahil na to Saddam nga iyo Saddam Hussein rodo gang vinakasar so Saddam minno kilala balabo girto na gangs wele bula vinaka besi logistics may lautoka bula vinaka may lautoka bula vinaka oni sendondu sa ulinga sa imone may Queensland Australia bula vinaka
Isando umbulu binaka. Dosen kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbula binaka. Kito singito kibo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na bagabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda wuli tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga ilingori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai boka boleka ka boka se butaka na boka nanalu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranganengona, kareang bona binakadina. Ngay indolo talangango na Nondato Boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli boila loma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena weibu no bole kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu saiba vitu, wadio rua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Smoke check kita orang ni bukiiko. Girita mai nito team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na nabibu kabagai labo kaseng ni saumi. Gir mai ena onurua ono saiba dua liwa ono. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Ka levo talangan na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na buno le mo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tigo-tigo tunde. O dami matitiko si Sen. Raw sara na pangaleo fo. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondongan do sa mga claim. And the loma ni rosa nga bulu kabane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Sigaw mo na website ko itong gori si TextMy. Kinabasing walu 812-tolu-tolu-85 e na kinay tugutugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani.
Nasa boleh bitokan na radio bulon do bata na kabri bingra bandinda isibina pa na rosa nga bulu kento na miniti ka bangani sangi siya mati kumai oni sakit do bakit na kabri sigo rombuka and dai unai sibulin da kuwa ke pedela nopo no bonin do bingrabi chando do tu kan niru ker na biya kabito do sar ni sa siya mga may non tomato wale bungo moniti kina ba rombuka do sar na like ge wasia tu en tati bonito akamu ni irna mo friends manda may bitokan itu en biya kabito do sar ya da sana ba ro baka na matago en non da programu orang di debuta na programu ni non da mbulo kentai en duangan non da mbula da bo na chicken na Pacific Island Task Force en roto bito koni en da bitan lo tagani en COVID-19 en duangan ngona leka mango Ongo na programu Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bulondoma to San Francisco na Kauti Kenta Patamai. Dona kaira tondo nguma tua taka bakalevu na beba kararama taki tikungo membaleta na COVID-19. Dina tu okela ni bunga bekianta santa na riri buturi takambeka na ronga na COVID-19 so bekianta sana tumbeka na nonda bakanana nu saruta manda na kena vital no taki na COVID-19. Ya tiko na buna kan tondo nu kina menda na vital no taka tinga ya ni berni tonge vital no taka nia sona wili baka de uto taki takamengo tu ka o kiri koe mena gay waset mandea ni weekenda. Wili bakan domon bula sara ka kila? Dona bosa babalang yo baka sama takatingo tu do tu kuniti ko lest we forget Iya di sarai siang wala kan do buci biran na mati palu na boso ya. Men da kakunin do ngule ta person na bika ya to non da pura-pura kla satul na mbaki baka ta chungo o ya na kena rebutan na COVID-19 le usar na song itu ni toso sar tungan non da pura-pura na matin tu na PCR di tukina ta koso mau ratu COVID ngai mai stol takasar ngai lebu na bika na bika bagi labu ni matin itu era siang saranga kini taka lebu lay off taki na bika bani bitan bani matin tu siang wala ngamen nonton puno lomani bicho Amerika na buro todo ko vakila saranga katu di bango ni billions and billions of dollars na losses all across na spectrum ni nonton bula en buro ko okay dalam mata na fika unai ke pakono pa taronga to date as of April 21st ego sa bulo me kembali na vidangan na singa sauci buro todo ko era sa bakalenga ikina confirm ni ramati na COVID ono na milioni walu nan rau 5 ka walu na undolu wanan rau 2 ka bitu 6,858,497 ono na milioni sa bobole katala ni vitu yan na leoni bonua en non da pura ya America bekento America over 1 million people as of March 22nd have 1.13 million kento America
sa 2 milioni vakatata talenga. Ya, kepa kau naterang. Ya, kita ibici kenta toma ibici ngo. Me adoba mai na karosa bulu katolo talenga ni April. Ngo na figure to bita bai na orto na tamba nimbula United Nations, ne? Na lebu ni kisto to komanda kami nondo benua, me na ngona tiga bukin na COVID, me adoba mai na ngona sa scale down tiki na me na adoba na tigi ni singa ubagarita kanya karosa bulu katolo limachi. Ono sanga bulu kawal na undolu, dionan rau chini kawal. 68,000 wakatata. To vira mandanga men non to no manu biche lo re vira na symptoms to sa confirm COVID. Ya rabagalenga in men non to bonua walu nan rau walu sanga bulu katulu na leo ni bonua. Ya na fika vici Amerika bura. Ya na katini kanto ni Pirelli sama mbongo bekento Amerika Biden sama tukun sa ends COVID national emergency after Congress agrees. Ngona nondra orto lako kita ngam orto na Surgeon General Amerika were kita na scientist or na tu na tamba nimbula rata kapang anto na research. Orto na okay. Saba kami wind down main mati ngo ko ta ken Congress relabiling ataka sa majority nga resaba kayo ta kayo. Sabi biya zoban na bakasama ni sate ko me sia bucu ni bukamalua na matia imerke o chibina ke tulne mbaki ya siang sar ni rutu tu bangko sa pagatingo isa sa oti bakandu sa sana oti bakandu na COVID sang COVID sana le tu be sana tigitu nondam bula bakana dengue fever sana bi mater do lago to gam gono flu na bi mate le butale so sana wili be na kumu ya na COVID-19 rabuta mai no bura na bagi tolu sao cia robaretaka vulnerable people go manda Amerika kala all over the world talanga go koira sanga sedake retirees no tabutea ana bebe chuka di na baki vitu sanga bulka na bandi takan na matin tu Amerika virtu na Department of Veteran Affairs wir na era la kombeka na ivalu kor sanga tampang kasitak se wir nangasi in general koirango kena posto ki papa lang very vulnerable rawa ke karena siang ningkaru na raw tunga na tobir na COVID ke kan dari lesu na kena vital lot ke mena COVID itu ni bango strike te gira ba lebu chugo oira na tambang gas na ko ya ko sa tugudikin na orto na matin tu merke wir na be department ka rezir nangasi me saba ka wasomana non redole lo reitu edi non ravale era la ko ani le rezi en ngono go kema bale ko tu no una na zami tu vitan lo ta chukina o ko ya ni sa tu ni bango national emergency sa ya la bilinga tenga na congress sa kan kelmon bale la bilinga ta ke mai na ka buno ni mbose lawa me sana o chikino ratu COVID senga ko se chugo bina kasar chunga na ngono go anda ne pa bina ka chugo na buku ni wakana Pacific Island task force redi una ni Vitra mata sa juga di Santa Rosa orto ndo talanga na labe chungo ndo lebuna Santa Clara County nda pa bina ka ver na NGOs na ve tambana nimbule so kar kanta se maji tu kino kenda na Pacific ani de buchinga na Pacific kenda viti kanta pa bina ni rani ola ko mendanga ni bakana kan drive through se ola ko nga yani ole wakamole check tagimat de la ko tikungori se o Sanga tu nikilani to tiko mbaleta ubagare talengo singa ni kene mbale ni sa zula batol liado na booster shot se da basu tala matangali boosters na por la komingo na tukuri ni sana vaka ilio bukan dobi ko na vakasa mniran li subi ko yani na matingo na COVID o koya o zula sisianga you still vulnerable to it seba da bun en rautinga ni to bikianda ia nan dindi ngai tiko ya bir na dula na chances leila io en rauni na to bir talitunga io en senga sotini ni na vakila na kena bimbi senga sotini da vakila na kena vorvora na bika so da vakila mai na COVID-19 ando na kena vakarita ngo tu no la tiko mengo no senga la tu me da ka ni na kabinikua girma indo marama gaitu no koi endongo ngir mai dona marama ni
tonga engiria ni wa e vangarati ko koe ndua me living ravi ndona caregiver vangarati ngo ndona caregiver o kaisara ni kisi vakadava tuno koe go e tukuni mai ni o rou vakavewa tini rona ngase vakavewa tini e rou covid ro tiko ro tovi covid ro kandrendre na no to vangarai ndua me na lakwani me lingaravi rawe ya e vakandina dina takasartinga ya ni senga ni na vakanando kuikenda vakandua na COVID-19. E sana mai tiko sana tiki ni nondambula e ana kai mbimbi kina ka vakambimbi tagitio kina mai na matini tu kiweira na mata na songo vango vakana Regional Pacific Islander Task Force vakatela kina na vitambana nimbula so me na vitala no tagitio nga me tiki nga ni nonda vitala no na visinga na COVID-19 e senga ni sa vakananda kuya ni vakandua Wiketo ngango Itumba na studio Itumba itiko nga kina ndona marama sandu tunga kina visinga kede member leta tunga vira karabia lako mai merabia mai teste se randikevi itiko mbeka vira na COVID-19 se senga ngona seramatanga ngotu andona kateni lewe soli mebia na madha sawoti na mai na Pacific Islander Task Force orto solia mai ndona tamani kateni lewe ngo menanga vi solia kian me onanga wasea yani na home test kits sa vakararata na home test kits yo tukuna tiko tu ni sa mai dhava tiko ngo na emergency declaration awa tukuna ni na madha sawati ni nagaidhava na bulo mai ngo ia ngo sa toso mai muri sa mai Nanoa, se ni kua tu, ka sa wakandita kikina ni sa mai dhava, sa mai waka dhapara kina o se mai sa tuno kua sa senga tale ni kila waka me tubaki ni ngona me emergency na COVID-19 sa senga ni wili me emergency na COVID-19 na matani tungo Amerika ia sabati ko ya na senga ni ken mbale ani me sa menda ko ni vital no taka enda na vital no taka tinga baleta ni ndo tale na ka urongo de tika ni ko tu na ro la tale tinga mai yo sa do warong tunga na news kilar to sana so sa mbeka na ngo vitamani na lewo di no do warong de tu na news o rongo de tiko mai ni endona kai vakili tingo lewo era tukuna tiko ya ni wakame tosa daki tiko na wili ni leo ni vanua era vakarita ka tiko ya ni wakana dalinganra endona kai ra rongo de tiko ringing tone in the ears dona ka era rongo da tiko ngo vi rambeka kila vakame vakarita kimbeka vakame ngitu na dalingan vakame sana rauni ralindi di varambeka se weekend to na do tu weekend to na mosini ulu na migraine o yo sono ngono do vakila talnga ya tu na vakame ndu tu na rorongo dalingan dai yo sangai tu kuni tu ngane vakani sa to so daki tu ngame ni wili it's not uncommon tukuni tiko senga ngo esa lewer endo tu virtu na kango na kenendo wakamenda rongo da tu endo na rorongo endelinganda ia Nangono ko pa kami ko daki tiko mai me tukuni tiko dem paleta beka ngo na COVID-19 dengo e boom beka mai na idula ni tatarovi ni COVID-19 matanga vital nova ya sartonga sarnga tukuna mai na buniwai mai na tambana ni bula ni sarto bakandi kebira kar kila lebuto na survey endo baka iduri na baka tatariso baka matela live ira kar baka rita kaya ni mostiko bango se ni baka me rongo de tiko na rongo ya ringing noise in the ears gai tukuni ngor to sa bakandi taksenga go senga ni baleta na idula ni tatarovi ni COVID-19 senga talanga ni baleta na COVID-19 e vitala no atakin bek ngamingo bakali baleta ni kila bakame kasa mitaki so bek na vatia non robakana nanu gombe kala na COVID-19 but it's not okay uta ko so manduna aurede chukile no post ngome non to no mani ubichi sa lebu saranga sa zaka bimbulu tungango turao lebu bakame tolu sang bulu bata basanga bulu le lima sanga bulu klase tuni sem roso tangana no awata lota ko chukino namba kinimbula namba kinimbula saranga so sanga la ko chukino nraba kasama baleta sarangan na dula ko lago tu kala lago tu na kena conspiracy theory no te burubura ko sanga me regulate kena lewe burubura na kenda wili okay go baka me orto mposia patanga ele vida
la zoka taken vaka samataka na covid ngo sababu na kena split no visong gulut mai bichi manta so ravina kata me dula so artu na pango sa rotanga mer tu ngu so ni tal me zaka na dula mbele tata ni so libira na ilabo kla sali tawir tu na non da vaka sama non da vital no o ge pango men sa ya usar nga na non to purpure yo azap na no moni reo manta so nguna ni uri tu na mati bitar rabisa la ko bitso sange bola sianga sa non rango na nga ni mati ya so sang lebango ai bebe enjin nambe kamat ndo na ngona leka lango sara mati bitarra bisara ko zumbula sarto zorbo ngonen lewa so saranga dusi chuna baka samango kona zula reta sa tukuninga mesa kuni wala zula iya bakata lagi do baka samatakan do birongo na dalila ini yo ndo mosi no lungu na kengo mati au sengia bakibitu sa teko bo mosi tu mai teko bo tobio mai na mosi ni ulo sa wakila mai on and off do batu ya sonongo na sandu bimbi saranga baka usini roni ridra na rarama sandu la komenta lom tabe kenda na do wakila no mosi ni ulo to kila bina ketiko na kau tal nota ketiko ni go bad migraines yo o tinga sa vida na mother sa o tingo sampai di wakila tu na mosi ni ulo o tinga sa ya sarama bion do biron go na nalilai yo Gorimbeka, gorsaranga ni dula. Gorsaranga ni dula. Yo. Watu ya lebuto na vitala noa. Zabu na murai. Zabu beka na mundo rai na sema tiko mai na kavini koa. Ia dawa kavini vena katiko kena Regional Pacific Islander Task Force. Rawa ni mai vitala no tiki kina na vika vango. Konga ya na nero tatau mbekayani na veokani go na singini kua ni na COVID-19 is here to stay and senga ni sana mai tiki tu ni nondambula ndondon ngona kina menda sana do vitala no takitiko ai mena tiki tu ni nondo vitala no and visinga Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundoma to San Francisco na kauti kenta patamai. Isa may botong garo sa kabulakabana meniti may 5 na kaloko binaka bakaliwan na siya matikumaya na kami binaka ni bakarumbukan din dahil ni karua sa kabulukan doon ni singa ni Vulay Pirelli bakawa bakarita katuka ni tundo na ka natutokan ni Raki na singa ni Kuay totoka tunan Raki bakanun ni binaka tuka na muni mathango na bikay so ni sa tubano tumbeka men muni nang garava na muni mathango kiroba kang bulay tuka ni bikim doon na siya matikumaya na kami ni Kuay na sa wala mo na bitokan di bikim dito tong sar biokadi di ndo bata chumai non to sele ka kambarengo bambulo chuma tangani vero no bio chiningo mai taya mai lepononi ro bio chiningo dona singa dona bononi binak ni sarsar ya mai taya mai lepononi bambulo chuma vero na bio chini Mr and Mrs Tiko saya maramatanggali bakatal ngakin be kem do to sar na ndo ngande chuma nikina ngora ndo ngol sar men golan height sar ngande era ngole sar juga ni bero na biu chiningo ngai tambo chuko menambongi arto ndan besar tonga kala na ndo tong na siu birtun durbo ore chuko na guturanga ndo ka mesale malo to kombeka ndo po tegi bosa ba kala bina kana bosa na malo kwe le sali baka malo to si madale sa da wirtum beka non ranga bo na guturanga yanu orto mbolo lai ko chube ka so na turanga nan ronga dukudi taka butsukbang gorbe turangayan we ya sama kuno ni bilang tu yan baka talaki na be 19 ili bulu benaka sing no talaki na be no kerua mai New Zealand ke mundo sa boleh katalita raw ta tara prime minister mai New Zealand no ko kerong ko training heavenward sabi bian rakai sarangan tu sanga mintang girit ko sa siang yo baka no ni bilang tadi kerua tinga gendo bairu to gendo ba ko ngendo bairu le style tu mai na be kai to do sari sama ko ni bilang to ni New Zealand kila ni to maru tak talangan no ni to kani no ni ngande baka lek re manda tunga New Zealand o kinta lanto na turangan ita rawata kata kapata le talada arto mai tala di kota le na rano ga bukule mai nanjer to tungan na nona geng mai asiasa sabang ni binak tu ni malo bukule bukang rakai nanto siamo tu mai
ena via capital do sar na radio bulan do patauna. Dombulo vinaka mai Haywood, Bulo vinaka? 52 saiba Fiji. tabale. Bulo vinaka nei ta, wakanuni vinaka tukani ya, vikimdo, malo, Sarah Farrell, ni bulo vinaka mai Chicago, wakanuni vinaka tukani vikimdo mai Chicago, senga talanga ngula tukino Dooms, Inandavo, ni bulo vinaka mai Waimalua, Waimaro, Corvo, ni bulo vinaka. Bulo vinaka? Marreda lalanga vesi, vinaka bakalevu na sema tiko mai na kavini kua, senga talanga ni dongwile tukino kimdo keve na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center na Suruapuaka. Sambo tabulea? Suruapuaka? O sa kono Berba tulungan kando mo. ni tabulea. Suruapuaka. Bikim do na tiko na besai tabua bole katan do bia tabulea na Suruapuaka do ngolea ni ana Zion Shopping Center. Yana kai ruto bakarita katung mai ni sa vakarau takitu me kiomni to doko na leo ni banua. Dombula bula vinaka bil langa sau, lau nga sau. Vinaka bakalevu na sema tiko mai na malata mai kandavu. Dombula vinaka mai banua. Elmbola vinaka bakalevu na sema tiko mai na kavini kua. Kekem do kede sara sema tiko ngori mai nandawa na buko ni songo. Na singalevu ni kua baka na numitiko na bakindua ni tata baka nuni vinaka tiko ni nagarabi vinaka tiko na itabi na kavini kua.
na nonda viti ke ngasini vuli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena ya kabini lotulevu veike mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa levu ni vakaromboka veike mundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda vatama. Ai, ke mundo bakando tunga mai viti sa vaka matalau na mundo kovati sa lemu na ke mundo tinika na tini bulu makau na bisikete na rewa bata red cow da saku si masarangan na ikatungo gamay tutala na kenuribondo kenambele pai karek da boleh mai ve Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. mai ve Na Maulimat, wele. doko na nonda business na ngoni tau kaya Amerika doko sa mai do mai volleyball na Maulimat 4525 Montgomery Drive Suite 2 and 3 Santa Rosa, California. Toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko ento naka. Mea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sawa. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sakabi bikina manilindike bikator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sesikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilay. Isando bulu binaka. Dosa ngai toki mai endo binaka tu bangara. Iyo, ni bulo binaka. Kita singi toki bo sarangamai. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kita sabis ta kasarangan nakaka na wakabiti. Kita rongoda, nitugay kendo na stondo bulit kikenda to kaka na. Iyo na Fiji Cover Store. Ito kasarangay lingori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai voka boleka ka voka sebutaka na buana nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu nengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatan. Sangay lebu sarangan nengona kareang bona binakadina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga karami soli mo ilaloma. Wei kemoni mai Pennsylvania, kena veivu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongodi na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. Vima mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ya sandi na sara na radio bulan do bata ki robende na bakiti kongo ni ki rongo de ti konanganga ni sere balete so weekend da mo de bakabinaka ni reali na kente kasa. Iya. O bango. Oro kata nanganga ni sere mai birtu na mati lolon reken na. Tu bulu bina mai na mati lolo bina go bana sabatu lokai. Então nanganga ni lome bango. Au mo de bakava e bembong ni koyari. O bango viuna. Senga, eso, e vina ka sana ngano mo yelo sa game boom sa game boom mo di vina ka kin. Wakala bakem do neta. So weekend to mo de vina ka so mo de bakada. Eu vou botar na bakata tu ya tu and itu bakin nimbula na rock nimbula tu tiko kina. Iya, rock nimbula tu kina. So set sartunga. So do bango. Oh, yung pun itu nongon, kau salah. Oh, kau, sana game bom mau di bina ketu nambung ini kau. Belet, siapa kan itu tuh kau. Oh, saya yang tu ngamen nak beli boleh telah mata kali lain. Tubi wali mata, semana mana itu? O baka sa mataka tu na gose kila ka mabisigi ngonele o dorobo mai dona tabalenggo tabalenggo gorto mai ngau to mai Sawyeki sa mana cukup butuh nama nentau. Nawai kama iya. Orto mai nawai kama. Utia sange tal no taka ko di sange kako kila. Sandu baka samgo kita sa tinika walu tinika diu tikona dito yang bakini bula kita sa mendanda betoka na bitala no vinde neva kita. Utia sange bango ko. Ngon sarang sa teka musar sunga main WEDE ngor. Kila sa tiku butuh mai na batangeli waka sa ya. Sange itu kuno ko. Kila sange mai kila tingo na bali ni nongo ni orto tumba da kami na koro orto tumba da kami na koro kako sando dandan beto ko bago sarungo di orto kana buini ngone ni sando vital no to kana buini ngone rongo sar Sira claro wasi to ngawira na karendu lako do rumah tu sarang itu tu kono to koira ko sandala ko mai singa ndala ko ndali siwa nandani wana sara sa ko mengo ndana no mersa mai sanga na baka kabi mersa ramaro kino ira nangasengo go senga bongi mai tu se onga nga siwa na singa siwa talaga ng buong. Kung na sa turo ko, go sange mikila, na daw na kinim bale. Nanon to we ko ting tu do ya osar nga. Do nangonang ko. Na biwende bisabi bi matilili kla. Se kla sampai kena itu batu bekan satu na telefon bi ko ya ki bai. Ili tak sartu ngapa kono song. Me nabi posa kisar na salah ko tu Rodo ba matandua. Ba matandua. Itu rula ka ba tangam-tangam ay rulinda binabun ni song siapa nga tamay junior bulo binaka abang konto rula ka ba tamay rumay bibo kang bulat kita asal rawi sartungan na mona libo na code yaun saya tahu kan kemudian ni kilabi na kasona bi matagal visual tag signal ba ya yo ba ka sordo tuno ta kan songo wele sartungan mota may longi la ko sartungan din dua ya kepete tun luben raw lembiu en wa ko gani lembiu ya salah ko sartungan signal ya sa pa to tolo sarngani ba code na code saya tahu tadi sona code ni kilacho o baka sa mata ketuna do talno tak ko may keli kila ndo ni lali iya ndo ni lali Doni lali kena ya meki chuko wachi Rosi ni dabalia tu kono tigo ko ya iya kona matagal vital no vaya sabu gili pikte chunga Rosi o ko ya langir lali chuko sangali nanganga nili meke sale bisa walenga ni sana nganga ni meke ni suka na meke le moku vale seda ni saya lo dama ondo ni lali o ko meke chuka sanga kedi ko tale hurna lali seda ba gori hurna ondo ni lali beso tali kana nganga ni meke no sambul tali sambul Iya, batu ya. Batu ya na tos ni bula baka sama tak tinggo na vida na singa sahoti. Sarap tinggo na video tu ngondo na video na ngonelewa netly rekan roka. Iya, sange bite tiko mo ko kere bibu kitiko kila kente to na marami to kila talenga to na bakila bakalibu ni tugo ni tiko ko kere bibu kitiko bikem di na turanga ni samba ki basanga bulu lakadake. Kerawa ni bukeira na
Puke ira na dhorobou, ira na turang resenguan di toka pakalilai wiki muni, me rau ni vinaka dhake na nondra I tauto ni wasa se na wasa me rabaka ang atakan ira tukunuka ni ravanga fix ti kombeka sin dona kabaya ai. O me rabos me na maram. Meron sa kira na marama iyo. Sir na ngoneleo ay. Bata na gonongo, nabibasa kisabato nga ya, tapasadaka. Baka bisa tikitik ubusar tu nga di nondra. Baka bisa lain itu nga ni bagara fix ya. Iyo. Bulaleo. Tapasadak. O sari binakasar tu nga dito yang bitu bay. O tu tarong atalen. Senga so na messenger na Facebook na bibol-bolay na kasar nga seng manda nga ni bulabinaka si so esaba nga ya bang bulang nga may Ito ni wasa katarap sana boleh itu nga may adam sada kai. Iya. Batan ngon go na nakatutok sa leka-leka may batan ngon iliu siya lagot tu Aun tabu tu na lomo ni nong kumbure. Bakay atu Ay na ba atu iliu banan donan ni pepa na fo le pita sanga bulu mo bulu tu nang buri san Durim burtike tu may do tala kurbulo ngon eleo. Aun tabu tu ngo rea o tu yo asa-asa munre dia upaka malu tu na dang. Hey, asa kata krep serang ngono go. Geng, tau sadak. Oi. Sa ko sartunga. Sa ko sartunga. Natu no netlia. Men tapa men nangonong ko, men ta sate ko bumbulia televiken ta kenta nangon da tumbuta ki chung nangonong ko. Me vai ano da pick up line. Isa nunggu lewa. Sa totogon jina no munimbu ininga. Au bola ka tali mai rembo no mu paste ki ubango. Nambuin no ni kalon. Klame. Ya nambuin nga man nga sa senga sa tutuyan do tungere na nambuin nga eh. Ibitalia kaya buki tu manda ngamin ulun na meo. Atau buti tu insona bosa meran ni taumbi tu. Nakangabi tu kuncung ko baka sama machu ko wala non to vital non to lain nangonong ko. Sandra drabua. Sama na pick up line so si iliu. Sa nunggu leo na matang baka tu na bula. Baka nung tambe kan dong butako ko mo do biwal te gitu butako to may nakalo may bitu tunggu bitu ti matamu bebe patu ya yo nangono ko satu kun sabi mama balay to pambimbita ka balay kan to na torbo nangone leo non to pick up line nangono ko mesaka kun ipangango yan rageng tapsaka iya se maniwa ka dava nunggu rengo tu dava mata nunggu rai na marama na tu rai to binen na bakra ele waran rendri chungo balata tambe ka nunggu rai nunggu rengo Vitalia ni sabi so nunggu na dina ni inda sa dono maktu na biso ni ngona sa toso tu na bika kede na technology ngono ko sa raranga na vital no na taliboni na messenger endondono me kila au baka mbot ke kaira na baka buli ditu nga baka binaka vale na ngone wirna turbo wirna ngone tangane me rabaka buli ditu ngai vale me rawani rana ke lati ko nga na non ritavi se na dava mer na kaba na matagali bosa mer na buta be ira na ngone lewa na ngone sa redo bitu kan ikina na bakini bula ya bimbi tu ngai it's a good thing even na ka mer na baka tabuli ditu nga na non to dorbo balatea na matai bakrite sartu nga kina na bonu tumbir mai kina kena karua na rauni lakani Kelai nandua tani na roka na li roka taka baleta tu ke baka anda tu reida sarmanda baka titombo na beka anda na rakini bula tu sala ku duro matumbo na beka ke de baka mi sa baka wale te kitunga meli ata basaranga na bula ni tamata sa baka wale te kitunga na bula ni tamata baleta na ka ke de sa baka wale te kitu anu gurai da num du rai na turanga na maraman tu se mati ku mena kavini kua kiro mi vital no ta kitunga ni na sono matangali ve bosake baka iduritu do tal ngana kaya aku tada ke mengo tu na kiana sa rto vital no takatiko na songo lotu da bata se na the Council of Churches tu go sa rimba ten sara non to vital no ini sebenarnya ni rimba mai ngo mai sa sa mikino reda ngo ni bola modi dona ngo tam to tomba lodi mai non na bal na pasta kan na matubal to mai tadilewe no di ma chik koro chiko uno leberto dambe toga no male no to driveway pasaro di nga moraga ay ato ka ni po malo ka ngo nang bimbi ni to ni boss tau re bambasar mo di ko singbera no tau klan ni re na mata mo ni wakasar nga na mati ni singan ni sengay dambe mai Pwede ko nga wala ma ya nakita lonjin sar nga ya. Ya tu lanti mati ni nandosan sar na vital no. Main pick up line kina
kena pangataki na marijuana kailan dan pura-pura sa tukin ko Amerika sa pangataki to for medicinal pharmaceutical purposes medicinal purposes Okay. May picture to sa tunong gorto na Fiji Council of Churches ora sarangana liuli non dalo tundo chiko na norto isong go mesa legalized taki oya na kena bakay ngataki na marijuana for that purpose, pharmaceutical and medicinal purposes. Lago chingon na kena na consultation oya unugurai obangoy Nintendo da buta mantanga na moro no baka samanta kan tonong na ungo nangona la kami kinorambuk ndo vetar to kono ko me sa legalize tag na maruan me katakan kala so weekend da to mater ninda ngunu buto na tablet ko tak na maruan wala kan ira kuri kedanga ur na maramani bicer tu na songa kuri sana bangor vare di na usere non la bitakadak yongo Orto sarkan juri lele pun lo turto satu gunung me sapa kan teki me baka kina na norto claim go ni na bata ki baya ena lilai na kena abuse taki men non te puno lo manewich ya una bata puno munira samaya dono baka samaya me baka lawataki me rani baka rorotaki be ira karangan drevantina iyo itu na kena benaka na sana ruru tu yang na kauroni tukunai Baleta na bakararota kiani na rarotel nga eso na lakuani na raranon rabolia obambuta nirtukuta takitu meya na ke bakatauti ko bibuni waye mena soli tikani ke bakame baya mena soli no buni na prescription ke baka yanga ngoni sala roni de kilani na bibu kendi na kina baleta ke bakame bakalau takitu nga me kenaki bakalau takitu sana bakalau takitu me tu na bono e boli takina rondra lakan na tomata reli bolia beradaba anybody roni lakani libolia baka almost tiku nandurung ko sala ko mandang libolia ba juga ya nga roni nungurai na roni na bakabulenga Bata na lakatal nga kya na abuse. Lakatal nga kya na abuse. Nakakit, may napanto niyo yung nubunuay Kung na so nangon yung gabot yung minonte sa kordo pa kang tangakango. Lalako sarangay ni saratarato na ulunray, sindalingan ra. Bunuay, doc, yes. Oya sang ndo na ka na mus niulong kutsungo. Au sa topole na APC na Tylenol ka todo ka siya nga. Iyo, na etapa nga ikunan naman. Sa ngunuay. Oyo mo describe prescribe ta nga mikir. Mo taracho ko na maruan. Gasabi, lewatale ko na no prescription. Masali lewatale ko na prescription. Total talasan yan to sa tuno chingan ko orto na Fiji Council of Churches ronga mo papalang itangan meron rotong man na ken kango cetak na nonta nelulu di Lutu Ecclesia Archbishop Peter Lloyd Chong orto talking to na Acting General Secretary Reverend Simeone Kazi Assemblies of God Reverend Tuinawai Kapiwai Wilson Garasumaki St. Andrew Presbyterian Church Okay, matai ertotukuna it will help locals utilize their natural resources. Kendo may kanta undo ya sa bakandaro red mark gitu na kena tiba kina kango kembali Indonesia sana naroon di ba buri zaka na ilabo talaga buru ni labo sa arto na lang ngayon orto sa nakamay naroon ni so ito ko nanonda zabagon nanonda jinaw sa liyo butal ito ka na matin tuwe ni raon ninda na tepta ka na marketing go Kala na zawir ni labo ya raon ninda sa susumitukin ng jinaw raon ni baka buri zaka sana siyang tel na kukona ba kami lako na fiber lako ni banggo kantabu lako buni-buni may nambong siyang korto sana bulia sarang but ni sana regulate ka tu pinak na matintu nagayo ya nakabertu sa lapit ako sa kono Fiji Council of Churches sing masal na tawanda ng badikay na buko di bakasama gorisa kaya do two sides of coin so a head so a tail so na bayota ka so a siyang tu no Miss Jagdis sana gayo osong ako St. Giles. Doon gori? Doya. Ya, siya man dito raw. Siya dapat na lain nito ba narito na rin dito ba kaya sana kung nga may kaya ka utiti chuko may kantabu o nakuta may makuta sa nga may na market sa nga orto na orto na bulia o kamo bulia orto sana gali ka bakit
Tole buliana cookies na vonika na kabaya. Ya o kila na ndombe kana puno kila na kota kete mbaka mai ndatea kete tu mai tuka vesi mai kandavu mai asao mai ve da kota mai ndona bunua o kila sana tunga ya sana vai ke baka me sa baka lota ke ya makuni ndona bunua ya memba di so renreta koso ka na kila sana ga na tu sa tunga to lingin la orto reda o sa come ke senso ken security proses tag sar ko sar mi palangi ngame kulis tele ni weekend sa roni proses tag ngabi kenda ndolo tumbe so na dispensary yo stolen baka ni dispensary ke baka ngawli ngunu ko findambi binak sar nga klain sa tu mo buni wa okay motor bit na milligrams ngome roni kay musuk na tambamu dambi binak sar nga cimbik na kemu kuni ola ko tumba la ko to le wirta ko to na geng to mai tumi ko mo tandambi sar tungi loma sangai la ko ni vital no Dogor itu, indo na kau baka sama taka tikungo, au lumu baka madala taka tikungo re di sar tikungo baka sama kina ngona. Iya, baka ngona. Iyo, na ngona to kilatu senga soti ni na be baka lengai sar me baka na kau ai tiko ina maruana. Iya, na ngona mantanga dari de tungor ni to baka dina taka tungo au bos tika ngo indua ka kila urida botu ina nungu matapu vale mantanga. Nanga nganengu na momo ira na tutu ira na tata e sa levo na ngone ngona sa receive na ngone ngona yo ya mandanga e senga ni bakalau te kitu e baka vanu tu te kila na ngona e tine ngona ratia tu e rara na kena boli sa tu bakarara te kitu yo na kai na lenga tu sa ride tu ngona ni sa levo na ngone ngona sa sivia na ngone ngona sa lilai na titei, sa lilai na non rangaraba kabinaka na non ritabi, baka na liuli na matuwale, uir na turanga, uir na ngone, uir mantanga na ngone, sar ngunu basar nga baka lilia, rasando tukuni bena sar nga nengona, ya na kena sa solitu baka, kila nengona, eseng ni baka lautaki, yo, gai baka dava, kia baka mesa, baka lautaki na marijuana, which means easily accessible. Sa yan total na kaya complicated tu minta baka sama taka senga sutini kararami tu redangani dua kenan dua sa rua senga ni vatu ya kirumi vital no tenga ningo solivi baka mure baka sama tu dan baka no mundo rai na Siapa cuma nak kaya di korto na marama pambir no antana sana so ako senchale kuwa sardika ingo mandanga saya tak buni tu lele bunga sendu se tau tunga senjail se so sendu nge madao so me wan rembala butuyan lebu sala ko ali tunga ngoni sala sar tombali tu ngoni sala bakanda kaini rasa sewa tu ya eseng matanga ni se bakalawa taki se me legalize me kila me rawa na non relakani relibulia ya diko sang ko mutu ko elingo menga bakalawa digital me pango na tana wale tunga for medicinal ngapa ka ona roni taka weekend ona claim ke baka na bisuke no ubise na ngon sale da sianga usa kanya ngamba tindo buki mosi chik na ulu are da ito na lebu tu na ke na ngon sal darani lebu tono ngoni salo rito na rede kina binak baka lebu na soli baka sama tiko mai baka rita tiko mai ngo mesa dama titonga ia ke manipulate taki na strength mai na THC to CBD and na bien dua toka na dhaka balabu taura na ngona na education na baka tabulidi tiko menda tona kilana kena daka binaka baka lebu ndo Talis Training Heavenward binaka baka lebu na soli baka sama tiko mai tono kwa na lutu na kena value baka ilabo inviti mandai dona baka sama ya dapat beka tu kono mareda lalanga vesi ni bulan dina tau na ibur ni labo bat dona ka na senga ni tarro pa nambasulawa sanangai toso dakinga yan Dua tali bakarita ketika mainggo and Rose sana wosonga St. Giles ia lepo sarna baka sama ko ngaya senga ni narau tiko senga ni baka menderita ngai nandua sa rua so complicated sibitong na lima na tini ka vitu na miniti and dona nga una leka ngangoro ngoti tiko kina na nonde wasini nga una ni rongo may bali songo na vito ko ni maoli mat dua talingan matanggali bing rabibo erto sa
Arto sa mai tau ia wata katali tungango, me tomani tunga na non rito benga ravitiko, e na non rito stoa na Maoli Mart, mai na Montgomery Drive, mai Santa Rosa. Sa mai te kubutali tungango na non rito na delivery, na waka o rito na kote ani na kakana na muni groceries ve kia muni o ni dhaka tiko lewu na caregiving, dre na non tala koe ani menda liboli, e na buku ni dhaka, so mbea kai senga tu na motoka, e rawa ni ndongiri ngai ani ki rito na Maoli Mart, na namba ni taliboni ni sema tunga mai sa ndong beauty koe ani non rito namba ni taliboni, e na non rito itukutuku ni beboli na radio mbulando bata muni ngiri kina, beauty kina na ni order, ka rawa ni rito na ngai deliver takayani na nomini boli. Ngobe kemando mai Novato, Pedaluma Novato, mai na VIS ke dia Santa Rosa, Ronald Park, Sebastopol, Laksumbu mai, me ado sar mai Novato. Ya na nonrito bengara bibo sange miteko tekitingo na Maoli Mart. Radio Mbulando Vata sa 7:05 na tinikawalu na biniti. Mambulu cuma tadi biar na bio kaini gole le borra pamure cuma na bitalo ni maruana. Undo tu barita kan cukup sona mata kali bitalo no bangko. Pasar ngan ko andaling. Tu sana gor dapat tu sampai dika. Ki warna bucigo. Bulu bena ka Cristiano Labe, bakun ni bena ka na buku di dolar cukup ni bisnis mai Santa Rosa. Na wai na kanda busto ayo dolar cukup na ngonongo. Ya mesa nandu talangan nan rosto. Kelar tu sa cukup talangan nan tu lalau. Tu na bio ka de nan ronga. Cunningham stage 1 loud and clear ro kala ngota chukubina ka Cristiano Labe ki nomuni matu mala na ka bena ni ko ni mbulubina ka naita ndiama se ni loli barita ka morto na mbulo ni na osonga o St Giles nduaya mbulo talanga be si mesa dama tuitonga mbulubina ka ndona kena ko matala mai THC to CBD na bindo tanga balau tortong tong ngona eyo ndi talanga na pabuli talanga kina abakoni ni bina ka be makereta tambe alawa do bulu bina kana nasi man na volim bula lebu suba ena kabni benga rabi ni kuwa wa kanu ni binaka bakanu ni binaka ubakanu ni binaka talanga Sebastopol bulu binaka be nungu tau selai tila binaka sa bole buna siamo chuma ena ka binaka ni kuwa selai anu itagi ni totoko chuna ngarabi tabi me Sebastopol ena eka binaka ni kuwa una Beba kambula tal tengani ve Neila Chiletan da Veta, vinaka makalebo, wambula tal tengani ve Sandy, big problems. Bula vinaka Penny Sokini, kekem do ke dena sema tikongori main city level San Francisco. Au beba kambula tal tengani ve Caroline Whippy, vinaka makalebo do sema tikumai, and radio mbulando bata vakatal ngakina ve tawaita sabum bula vinaka sista, vakanuni vinaka tikuyani, and kavini vakarombo kandindai, nuitaki ni tosa vinaka tikona vakarau kinando tali namoni madhawa. Nebula.
Ogona rango manufali songo, Neymar Olimat, 155 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Bilang sabole uturan kina marama binaktal nga pale bu maulimat na do bito ko dito na biya kabito to sarya. E bito dito ko men dambulo ngodi matani kina. E na kabito bi ngarabe ne una ngo kladio ni nakilabe na kana vital no ngo on Foundation Seafood Banquet. Ngo na chikina da usaka tu mekin no una arto bito pat singo na Seafood Banquet ngo kana bodur sing katin katulising ni bulo mo ngo rua kina bito na kaloko e na diwa Ross Valley Drive, San Rafael, California. Ngoja na bukuchunga ni nurtondo fundraise taga chikuna leoni chikina turanga marama leoni chikina bo turanga ono mai kandabu oya na nonrendo buli non raini buli na ngoni buli to ko sarra mai na tini kandua na korni buli arto sa identify taga rawar to be buku chikina lo mania sana bo turango kandabu ya duanan rondo la ken sauni tikite na kena matela iso na ngona bo tur chikina na kana ya na mbongi ni singa ni katini katol ni singa arto na ngeli talno chikina merto matata ka weekenda na we kai sorto sa bagai to rochi na on foundation ka na we kai to la lao taka chiku merto na bagai to na we ambagi ketuma ye le pani bunturanga sir maingiri ki ana sekurita mana na numa donan raunan dola walenga raunan le marutaka na nomukana o sabi bu kita ngabir na ngone na lo menya sana baguturanga kandabuna. Ina tukutunga ka Taraba, go na vakaidur sartung beka ni mataka tu. Na senga ni vakaidur beka, na vakaidur tiku ni mataka ni busutiao. Vakaidur sartung go ni mataka, go na bisu retirar ramba tiko weekenda kede sar na marama, senga walengai California, weekenda na marama, Wekem do talangan na we state taliso se wole utingo na ngauna na nonda songo ka wakatokai tiko na women's retreat women of faith retreat step it out na kena ulutanga tiko ngo step it up leave it out your faith founded in love waka vititake tunga yana kalau dake kalau yani kambula taka na namu bakambauta me te ana loma ngo e tiko usar tunga na bongi ni kua na waka kabi na bongi ni kua ngai tomani tiko ni mataka na katalau ke na programa irto bakaruta tiko irto na marama karto leo tiko ni committee member leta tiko na women's retreat ngo totoka sara na ituba irto sambiuta bata tiko ko sere tiko ni $500 tiko na dola wakasama tagi $500 ya so tiko ni waka kabi ni kua katalau ni mataka na ibaka sengeli utenga ni mataka ke na nonra na mai baka tabi tiko na marama ke ira kar sana bulang into kai tiko member leta na non to women's retreat ngo se non to sota baka songo ni marama beka roni kaya semani baka semani songo lotu dava oni lewena tiko baka mbauta dava sengani beauty ngo me baka latila titiko na songo lotu go be kenda kede na marama bakambauta marama ito ke bakambauta Amerika wes retira ramba tiko kando baka do retiko ngo and 5401 Freeport Boulevard Sacramento beauty litungani na kena tikindua
and Radio Mbulando Vata Facebook page. Na sa wale bu na loma ni sa loma turang hotel bu na dio na bagi sauci budi diki no ya na ndo ba dur na singa ke tele bu na ke na kinga wa ya me onan to scholarship fund o rongo chu ne na di sama nunu talakuli scholarship fund. Okay, na dio na bagi sauci ndo ba dur na songongo da ka chinga mainland ne uda bute ya America ngai America lebungo. Bagi sauci ya bagi dur mai Seattle ya orto sa num mesa na to na ndona state na yanu mai Hawaii ya wasar gartu na turang maraman na itna mai tile gomen na le coincide ju ken ka tini ni ambaki ni kena baga durchiko o ya na songongo na singa ke tile na baga durchiko mai lai mai Hawaii o ya na singa boro ni kero ni singa ni bulo September ambaki bina ka no turang rono ndolu rosanga bulu katol bisu reci raramba ke na turangan marama ni sana baga turang tile sianga wale ngoya siama tile ndondo mai tile dombe kana biokani mbudini mai tile no ndo songo patango ndo kelabi na chukuna soli ndana le solia baka na mending saranga ni songo go ya no ndale soli chukuna buku ni scholarship fund kana baka duri mai Hawaii ena bakingo baka ndo tuko no Watson tambu ke baka singe via sema tiko ya ni via sema te levo vesure tingole tali tinga de vike muni o tio tinga ni non dai ronga mai bal ni songo ena kavini kua vesure tiraramba tiko nga go weekend ke desare na Bay na Mbula Bay volleyball non tu vesure tina timi ni Mbula Bay volleyball cover barrel na mai baka tabi tikina se be baka maro tikina rotona bonga ke munia robe baka tabi tikina cho sa tiki wainengolo ke chuchu alamani $5 malo koya o sem berba kandua ni lako en ndua na cover barrel satu ko nitiko ni tanam bonge indur lako na cover barrel kero bitalo tangan bonge ni to club ni volleyball ya iya ako seranga ya ndangoliani dali vakatobole manda na cover barrel ngo $5 and na soma na $5 ya ngunengona kimnina ndo ngunengona na kakana bakaruta kitiko na curry toa beef chop suey waka babi ke na chicken palau ya $5 na idurduru kartona pakai tabi rona pakai tabi tikina na rua acho sa teki wainengolo ke chuchu alamani na vonga ke munia na karusanga bulisinga ni volome mai na 5 na kaloko na kawi kina tinikan dua na kaloko na mbongi kasana mbiu tali tungani na kena tikin duango na ironga mai pali songa na Radio Mbulando Vata Facebook page tiko kina na address ke na namba ni taliboni boni na vakota rawa ni kina na nomuni dhurdhuru zel kema pale gobi kemuni no beka ni ngondo anta muni bitalon le samba di lako tungo na be to sote ka to lako ka ba tango na $5 iko na siyang talinga le soma ina katumba iko saba ka mo prepaid tagarao no muchingango zel ve Isaac Peter Isaac sa juga no musomra na $5 sa lako bata na kemu ba kabi no mu somiangona na berlea kena nomu baga ronser tolu na ka sot taka na $5 ya mana vida kena vida sana ve mate nei labo jina utalitu ya osaranga o hewo de mate nei labo jina utalitu waka bina bina katigo kena maoli mate non to be tokoni karaundi ndo me rongo di tukani kena na non de rongo me balni songo na be kabi au na be bakarita ngani ke tu kila rongo di tiko libu na lotu baka duri tiko na lotu ni asano ka lotu ni tikino ka kila senga so tinira le la ko ni kina ya ndona ka o kila tiko ni ndo baka bono tiko ambala teni ndo lebu na ngona era senga ni kila kede na leoni tikina senga ni kila kede na leoni sana na vika baka duri tiko koya ndo kirobi baka ngeti tiko ni kina se mani songa dava ndo tiko kina se ndo mbudina se sa mai to ya butaki tiko ne baka to mai na ndo tuku ni songo soli komuni sasanga kani bebuke na komuni labo me mai kadibakiani lewena tiko na nonda ironga mai balni songo na via kabi senga tiko ni ndono soma kina dona ka wakabina bina tiko kina mao le mat non reto benga rabi bona mao le mat na noma bina tiko ya non reto namba ni taliboni sando mbiu ko yani na non reto Facebook page karawa ni ndo wote ni kina mena kauyani na nomuni volleyball deliver ni nomuni volleyball be kimdo mai Santa Rosa Petaluma ya dasar mai Novato ya na non reto benga rabi bo tapani benga rabi bo na mao le mat na Montgomery Drive Santa Rosa.
Rongo, may nabalisang ko na Maulimat, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. May batong gairu sang bulu kalima na miniti me ono na kaloko totolo sartiko na tolo sa nilingi ni kaloko. Sombe akarati ngori tu bia daru bakambula mandani veira. Eda kabina ni kuona pambulu cuma tengah ni be retur na mata gangs go retu abang kita cuma mendo na ser mertu na numikina na kabina ni ku. Okay. Pambulu cuma mendo na tabalinggo ko sa andu cuma na yota San Francisco. Tabale mbale bakamode false gay Indonesia kan tunggu ibarat tasu soku tu na beye panu ni bina katuyan di simatal na puno tapo ni badi sama cuma mikina. Pambulu tali cuma be retu William lewana benua. Turangan na itango mani cucu turang may nandao non re cucu na ngoni turang na takalingaw may nakoroba ka turang may sawiyeke saba ka nini binagtuya di be Mr. and Mrs. Lewana Punua na kaya binang ko laiba sartu nga yani oba ka nini binagtalanga be tau na ita nawanga Eggy Joy saba di lebu cucu na nona bili niu na maramang ko pagtalaki na be maramayanu siya nilang kalimbiw nang sabi na siya machukumay do siya matumin na be kaya bito dok sara marama kayay marama lebo na silin petelei ke na silin lebo sara ngai tukin nang badi tamadala da badi bola toko marama ya na kaya binang ni kuwa badi sembor toka se bala boka sekera se da banga nulle bola sa toko mai saningore sa keroba ka nuni binang toka ni bikemunu marama ya na kaya binikuwa. Naku beba kambula tali tengah be marama na ita salo tisi ke yada binaka vakalevu na sema tiku mai na kabini ku mbula binaka semesa binaka na soli baka sama tiku mai na ulutanga mai eta tingana kena wakalawataki na maruana lava nom dorai ngor bulu binaka ilitai sam bulu binaka wanu ni binaka talanga be tabale seni nei soro mai Seattle tabale sista bulu binaka.
Angambeto kau bakasarawana mamani koro wakatu mamani Panua ya voisa wana moniro ngota bau bakairo bau bakandanga bau bakairo moniro ngota Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani
Sabale bu turang kena marah bentar kena model lewa bentar tali orto na rekena serenade svekenta ena kabe de ngarabe de tai boto ko bekete tina minute me on nakolo no bital no chini kin no isi budin da ko bote ke bread nta sarong otang na bread ya sana be biu ekani tunga bote ke ne labo bread bank rekete ratan na bread sabe via semachinga en siline Bread Hamada. Brand Hamada ya na turang no bital no chungo enda bu chunga di ndona term do kuinta gitu babalangi financial literacy menta kila na vakangata labo na maroi labo na erto na mailau mana puana tua musilini mengono gali baka tengu kina sa petele itu sia ta ba matatang mata balai Totoka bagotina au segi rongo da bantuan na boso atu. Reve sango di buli bina kasarangan inggris di buli polengeret. sia na boso balau ya na puana Iya, ya puan uturara juga petele. Iya na petele apa kame petele sa petele tua musilini leu beba katu ya postal ngapa lau ya meta ngareka ta mai kaya Como dia sambo sa bakile to ko bitu pena na binaka ni non rondo vital no tiko kinga sini buli ya ni angkes ni buli ko mai ndele makut mai lau ke rondo vital no to lau talaga ngono tumbu te mai kina vos sarang sarungo to tunga ni bulu tuko pu mai vale so a vos lili u lau ko to mai dingo tukina upa di binaka ni ko ngaya yantana vital no ta kana silini anta vital lo na madao sauci amai non pulangi cuko Mr. Tukan mai tal lo takero vital lo cuko na vakasa bani sole paki na sole bank lele bora sa varta cuko mai non ran apa di pinaka so sar duru sar kina merle to manir na limon undul boka tata kar sa duru tu yani na sole bank ka varta cuko Mr. Tukan ngela to lamento ngona ni ko manda ngau bread vital lo takere chunga nei labo nangon nangonan tambulu chikin nangono ko sabi talong ani labo Amerika ge sianga biko nei labo me sianga no mukad se sianga no paus klada tamani kacilinga tanabalat mai bici tombali sartunga ngoni sala tombali tungon sala ali butu na homeless nangono ko dabo bina kan di weekend ndala ko Amerika tamai taka sara baku ko mai non tuno lomani bici ke baka sianga weekend silini we will always have something to fall back to to on the backyard garden se tunga non the more nei kach mo na mai soma da ke to tap kila bulu tu ni ker vire reidi anda bo bina kan ni rawan também bulong itu nabi pakai rombuka vakai lavo da vakai rombuka vakai lavo ena vakai rombuka kita tuh pakai lavo tuh gak ada rombuka ada lebo smile sartunga vakai rombuka siga di vakai lavo ya na kena vakai matela lai na kena ve vakai raramataki kena solitiko na i vakai sale so mai vir na kena dau gena nama kitiko mai ena mai do ena mai bulangin do kaitiko ena bunga na ve vakai rombuka bread amada ninguém na nama kitiko mai ya and don't go na lek ngona mantanga ngona bia bakambula tiko be bread bula binaka bread thanks for joining us bula binaka litia tiko dava katanga kina ve Elisa Pedi Wimbireta binaka bakaleu na sema tiko mai Sacramento ratu vere na kandavo bula binaka mai vambea isa don't bula binaka mai vanua seni langa kalimbiu ambora dava sali se mai kwa bakanuni binaka tiko yani bakatanga kina ve Tomasi toke langi bula binaka junior don't bula binaka se mesa titonga vinaka na sema tikumene kavini kua ve vakambula talitunga yani ve sista lela raboka malo vakalevu na sema tikumai apa kan dibina tanga biari na tema dona sera beno mikino semi se rembevu mai na coal mining town mai Gippsland mai Australia ya rumah tanga Gippsland klanga ya sa mai Australia nga JB linga ni masi apa kan dibina katuyani na bugu dibingara mesa ngori Elisa Pedi Wimbireta na muni sere sana baka raw mena baka teng-tengen wikemuni na kabini kuwa Sarah Ferrell bolo binaka kay ama seni loli binaka na sema tikumaya na kabini kuwa Sibe yau ko abakananda kuya nabuvale
ametini